Anya laki din! Ay, naganak mo gaya mo ni Lisa lakay. Ida ka ang bambay. Dahil manday, nakita ka impus ni Lisa itipis baw. Ay, kasta ka de. Ikatwa nga runan ti anak na. Kaslawan pa'y 2 taon na, tinauna nga anak na. Awam mo talaga, nasurok sa lang nga makatawan ngamday, naganak manad. Nalaing ulay anibilting. Kitaam ka nakaduanan. Iswa nakaluslo siyang ni Anita. Saan pa'y kidi na makaurornos itibagbagi na tiyawanan ba'y na babae? Kahit nagpala naman ng asawa. Ora ni Berteng. Kasla nakapultot iti may sa dosena iti itsura nan. Oray po tumlakay. Awan to pa'y ti manuabulan ti anak da. Masikog tumadaan de di Alisa. Anya laki din. Ay, parigat lang arunan na parigat iti panagbiag. Ngam isoda, anak damat nga anak. Ay, salbang! Apay gaya kas na tilangam, abirteng, ha? Ha? Apay tataas yung. Ano ti parikot mo iti langak? Ikan anak ni bakat mo, ngam kasla saan ka mat anaragsag, ah? Ano ti kayat mo asawin tata? Kaputakan anak na, agpagpagkakaklatan. Ano laki din. Si kamat gamin, Awan pa'y 2 taon na, tinauna putot mo. Pinasaran mamaadagusan. Una yan. Ne, anya ka din dahi tang ibagbagayaw tata? Katpunumat, san aya? Adaw ti pampanunuta kita, tataas yung. Nang runakit karkarwar lang ni bakit ko yung ospital. Pangasim ta sardengan nak ko ma, tata. Ti ko nam kaide. Podno ti bagbagak. Ita, takan anak ni bakat mo. Paginanamat ngamin, Sana kasta atira ka atira. Hadya na kaide. Anya? Nagriga ti panagbiag. Ngam ni bakat mo. Lay talaagan anak matan ti kukuan na. Ay, una yan. Ay na, si kabot gayam ti masabat ko, Lisa. Ha? Apay na Anita? Unay day tanalagam, kas kala naganak iti may sa dusina, iti kas na ngay tsuraam. Anya? Ay unay kan? Nalabas kayo mati nagsasao? Katpodno mati bagbagak saan aya? Agsarming ka nga tapno makitam ti tsuraam. Anya? Awan pa nga min 2 taon na tinauna nga anak yaw. Sa ita kan anak mo manan. Ay, sigurado day ta, awan tumanan makatawon ti may kadwa nga anak yaw, masikog kan tumanan. Ay, nagalas at talaga di panagsasauyo, Nana Anita. Uray pagsasaruno ti anak me, awan bibiyang yaw, kaputasan kami mat adwaw dawat ka na kayo, iti isa saang me, maawatan yaw. Ha? Day ta biyag yo ti pakibiyangan yo, saan kat abiyag ti sa bali at tao, maawatan yo. Nagalas at talaga ti ugali da nga Anita lakay. Ha? Taapay bakit? Anya timbaga na king ka? Nakaw uyaw! Naku nana, masigurado na kano nga awan to pa'y makatawan ti may kadwa nga anak ta, adan tumanan sumaruno. Awan na talaga nagdumaan da nga gasaw. Anyat kahit mo asawan. Oray ni tataas yung. Kastamot lang timbaga na kanyak. Hindi pa'y napanabulan. Saan ko ngayon kaskasaw? Sa ita, kastagayam timbaga ti asawa na king ka. Manakibiyang da talaga. Ay, kunamot lang, wag daw dawat ta kadakwa da iti pakpakanta iti anak ta. Dahi tangarod kay. Nung makasaw na, kunamlano, ay, kumbayamon bakit? Nagasat ta, gaputa na paraburan ta iti anak. Ay, pudno day talakay. Nagasat ta, gaputa dandwa nga anak ta. Isuda ngay ko ma, manumot tan atawon na nagdandan na da nga agasawa, ngam awa, matlat ta. Awan tabaog may ni tataasyaw. Marurudak tay parupak king kwa na. Kunak tumay. Ay, saan asyak ti kaskastada? Ay, itaman pa nga inawis na iti siya, tasan mo nga inawis ni Birteng, asaw. Maawis aya dayjay, kay saan? Ha? Amo tayo batan akan anak lang ni bagat na. Iso ba sigurado
Saan na makasat day? Ay, huwag mo't kidi Asikasun na, ni baga na. Ay, mas dawak man kami. Iti kinapaspas na day Berte. Ha? Awan pa'y 2 taon na. Ti inauna nga anak na. Hanggang na. Kan anak man na, ni bakatan. Ay, jalaki day. Awan parikot iti dayta, pare asyong. Nagagod na mga gasawa. So, masigurado. Saan na pagparikutan, ti panagsisindaruno ti anak da. Ewan mat kindi hanggang ahay kita ak mambat iti tsura ng agasawa ita. Ha? Ay, kaslada, naganak iti may sa dosina. Ay, pagpakawan! Ay, na yan. Aniya laki din. Naimbag kayo pa'y Nana Anita. Bigbigat ang nakaragragsang kayo. Ha? Nagmayat iti pa nagpagaak nyo. Kita man kami dito na eh. Ha? Ni Maring Lisa matdayta kat katawaan nyo ti post na iti Facebook, Nana Anita. Kasano sana ka makakatawa. Kita man kami dito langada. O ba na ti maikadwa nga anak da. Sakit ti inauna sumursurot akaslaan niya. Ha? Ang mga nuawan tumanon ti manu abulan na ita maikadwa nga anak da. Masikog tumanon ni Lisa. Uray putam. Ne? Kanya nga'y kumatiparikot iti dayta. Di uray man binulan nga aganak ni Lisa. Ket awan parikod tayo, Nana Anita. Si kakit di mo. Talaga nga isakit mo mo't ni Lisa niya. Ay, sakit ko talaga tasaan mo't nakakatkatawa ti panagsaruno ti anak da kiniberding. Aniya? Ti saan na nasaya at dayta panaguy-uyaw-yo king kuana. Kat katawaan na ni Lisa. Nimbag pa king kuana, taada anak na. Ha? Si kangay bao. Ne. Ada ka di ibagpagam bakla. Ay, awan, Nana Anita. Ay, ala, labsan kayo, bye. Kisti sabanan da ya bakit Anita. Awan at talaga ka preno-preno tingiwat na niya. Ay, nakulamon, kumari. Anya nga tayo ti parikot na nung nagsinarunod ti duwang anak may. Ha? Nimbag ka pa'y kidi tadadwa nga anak yo. Isuda nga'y, kini asyong. Manuntawandan nga dindin na. Bakit kinlakay da? Ngam baog ngamin day nga Anita, iso asaan na magkaanak? Isuman? No saan na adakas ko mati agisawang iti sao? Hay, bagak kumakat. Ay bagam, tapos nakam ti awanan bain. Hapay, isuda lang ayang agasawa ti adakabailan na agsawsao. Ibagak at talaga numapunwanak ko naktumat. Makapasuron na talaga daya bakit Anita? Bakbakitan nga awan manaknakam na. Bakbakatan abaog ko nam kidi Masair no masair. Amin to mangamin kat pakibiyangan na. Hoy, ang lalaki din. Nay, kasla lumuklok magkaalisa. Ha? Lukmag mo day tawan na masikog kamanan. Anya? Ay, nalabos kayo at talagang agsasauna na Anita. Nalabos nga ibagbagamot. Salsalod-sodok lang, nulukmag mo day tawan no sikog mo. Anya ko mga min ayat ipakibibiyang nyo. Uray pa ibagak ka masikugak manan. Hay, kunakon kat. Hay, naapo. Napiapay kanyak tadadwa nga anak kon. Si kangay ko ma, baog. Anya? Ay, tanangam day ta pa nagsasaom si Kalisa. Tiyak lakitin magusto day ta pa nagsasaom Ha? Masair kayo matgayam. Masair matgayam tirik nayo. Ngam no agsao kayo, no anyat pinanunot yo, isawang yo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom Lisa. Addan tulal daw mo kunaktumat. Alawanan, baog. Saan ang makanak? Saan bag? Aniya? Ay, tiawanan pain a babae. Ay,
Napudot lang nga ron ti panawan. Napudot pa lang ti ulom. Unay yan. Hay! Apay aya, hanya manan ti pagungong tamon aya. Dayjay man Alisa, no agsasao ko ng lanusan na makapasair ti bagbagana. Ha? Hanya timbaga na king kaaya. Baog ko na nakidin! Ay na! Adan tulal daw na nadya babae ko naktumot. Hanya, imbaga na ti kastaking ka. Wan! Imbaga na itay nagsabat kami. Hayala, bayam, tasak ti baka mo king kuana. Saan na nasaya day dyan imbaga na king ka? Talaga saan? Nasakit at talaga tinakam ko lakay. Numasabat mo pagsasawam man? No saan ang nilisa, ure ni Berting nga asawa na. Sakit tinakam ko talaga. Ay, nasaya at nasabat ka, Bertig. Ne, apay ka day, tataas yung. Lumaminsan, bagbagaan man di bakit mo? Taapay, anya ti basol ni Lisa ka na kayo, tata. Kahit nun ay bagana ka no kini Anita abaog. Agasam man day ta panagsasao ti asawam. Anya? Panagsasao ti tao ngawan malaknakam na. Hay! Mabit man lang, tataas yung ha. Ah, Amang kit di mo nun ni bakit mo ngamin, ti mo na nagsao-sao, kani bakit ko. ha? Doa kayong agasawa, saan ka day? Hanya? Namin ano yung imbagbaga kada kami, nagsasarunok ti anak may. Awan pa'y makatawin, kas kadaan niya rita. Ibaga pa'y ni bakit mo nga mga awan tumanin makatawin ti may kadwang anak may, kit masikog tumanin. Ne, ikit pudumat san aya? Kit nupod no dayta, apay nga rod amasair kayo, no ibaga na mo't abaog kayo. Ne, naulitan na. Pakibibiyangan nyo aya, ultimo pa naganak ni bakit ko. Ngam no ibaga mi abaog kayo, agsakit tinakam yaw. Ay, anya laki day. Isuda pa niya daganas na ngagsakit tinakam na. Kat isuda mo ti mo na sumana o. Dayta nga rod kay, bimakit kilima kay dala nga kasya. No saan ko makas di ti pa nagsasaudang agasawa? Saan ko kumamot ni ibagat ti kasti abaog dayjay nga Anita? Malabay amon, ta nagsarita kami ni ti dayjay nga tataas yaw. Agasam man, tayong pulong na paigayam kinilakay na. Ay naku dayjay nga bakit Anita? Naglaing nga guyaw ngam no pasubyan iti sao, masair mo't nga rod. Kasjay da nga agasawa, bakit? Naglaing da nga agsaw, ngam no isuda ti masaer, kunamla no isuda ti biktima. Imbes nga isuda ko matimang isuro iti nasaya at ta inaunada nga amang ngam data. Ngam saan mat, ta isuda mo tinauyaw ngamin. Ultimo pa nagsikog, at da maibagbagada. Sigurado, awanton ti may bagbagada gijay, gapo iti na ibagam kani Anita, abaog. Nasakit tinakam da bakit? Pwede iti nga ubing, makaayo kayo, makapaikat iti bambanog. Neng, da kayo madgayam na Anita. Aywan, itay kayo pa'y abuy-buyaan, nakaragragsak kayo nga agiina. Aywan kastoy talaga ti karagsak ti maadan iti anak. Ura ibagayo, nagsisin narunuda. Si kakit demot, lipatam kumamutan, tinailawlawan nga naibagbagami idi kada kayo iti asawam. Ni, nakaskas daaw man takasta kayo ngagsasaw itanana. Naamiris ko, asan nasaya at dagijay. Aha, ti kunayo kide, naamiris yulaang, idi naibagak kada kayo, abaog kayo nga men, iso asaan kayo ang makaanak. Uray kasano ti kinado ti kwartayo, na mo't anak yu ang mga iwan kada kayo no bumakit kung lumakay kayo. Useless! Aniya, isuasan ang nasaya at ti aguyaw-uyaw. Nang runa no amu ti tattao ti makagapo, no apay asaan kayo ang makaanak. Maawatan nyo na Anita? Wan, Lisa Namiris ko amin dagiti saan ang nasaya at anaibagbagami kunakmanan. Itapay bakit kan lakay kayon sa kay Agamiris? Hay, una yan! Diyos mio marimar! Anya lakit din! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
Ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Bakit? Agsukat kan? Oh my goodness. Anda ka rin pautang ti supplier ta, lakay? Bakit? Manungay. 20,000 pesos. Dakkel sa amot day talakay. Anya ti inrason mo ngay kankwana. Naimbag man ta inikan na ka iti dakkel agatad. Kat 10,000 lang matid itid na asigot. Imbagak nga por diyan ta ngagmula bakit? Naglaing ka talaga nga agrason lakay. Kasta ti kay kat kukan kakat. Ay, sakpay ti ko lang bakit ha? Basic lang dagita kanya. Anya laki din na Mabit lang nga ron tagpulasak. Isuot ko ti jacket nga insuot ko idi nangabakan ta. Lucky charm ta day a jacket no sugal ti saritaan lakay. Kasano ngayon day talakay? Nabakak matan. Uwe sa kanon bakit? Naabak di 10,000 pesos ko. Insuot ko ti lucky charm ta. Ngam naabakak matlat ta. Awanan maraminan ta. Masapol nga agawit tan bakit? Kat naawanan maigatang iti bagas lakay. Ay, laki din bakit? Saan ba't mabalin nga agyan talito sugalan? Awanan isugal ta ngamin. Naibusan ti kwartata, oh my goodness talaga. Ay, kasano pa'y daytan. Agawid ta pa lang, tapno makapag-ilan nata. Kaya makapagpanunot taman lang, no kasano ang madaan tamanan iti puunan bakay. O mayak man, Laura anak kaw. Laura! Mabit lang nanang. Paumayan. Makauray kayo kadimat. Payakas na ti itsuraam. Kaririing mo lang. Wan nanang. Ayo tumayo ibagaya. Padiguan kayo kuma nga makapadisbaya mo ti kasta. Alas 10 ni tiagsapa. Gam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Napuyat kami nga rod nanang. Anya ti nakapuyatan yu aya. Anya laki ti ni nanang. Sa bali man nga minan ti pampanunutan nyo. Payakas na ti sa mo nag-wade pinang bakit? Ada istorya kan kawa nito lakay. Anya ti istorya Napuyatan ka no da Laura kini David Irabe. Anya ti nakakatkatawa ngay. Anya laki din nito. Common sense matan Ay lawlawagam ngamin tapno maawatak mait no anya ti kayat mo asaway. Napuyat dalakay. Ang mga numadan tantumatan iti apo ka. Amom nga raw. Anya kumapay nga iti naduma kayat asawan day kay lakay. Di tamit amo no anya ti nakapuyatan dagita nga agasawa. Ang mga no adamanan ti napananday di rabi iso ako naman napuyat da. Saan da magaya mamula antisigod nga inabangan day. No kasta, isardeng dan ti agarden. Isumit ti imbagada, iti making kukwa iti dagang abangan da. Anya! Si kamot gayam kasinsin Laura, hanyat masapol mo. Ay, inan anusak ti may diti lugar yo, ore adayo. Takayat mitiag patulong kasinsin ustol. Anya klase si tulong sa kasapulan nyo kasinsin. No adda ko mati extra kwartayo kasinsin. Pabuludan na kami pa'y kumay ti pagpuunan mi kinilakay ko. Kasasadot mo't ngaminan ti ag garden no kanayon na mapiste ti mula. Aya, mano aya ti kasapulan nyo kasinsin.
Uray 15 kayo kumano, anda kasinsin. O sige, kasaritak pa'y umunan ni kabagis ko na sumangpat kasinsin. No umanugot, itiks kanto. Okay kasinsin, urayin mi nga rod iti kabiitan a panawan ko ma. Wan, di ka madanagan kasinsin. Ibaga kadagos kini kabagis ko na sumangpat. Uray basita ka tao, dakal ti puso ka tumulong king ka. No kasta, insardeng dagayam ti aggaradain. Ading ka. Isumot ti kinunan ni kasinsin ko itay, kabagis. Apay ka no nga eh. Una, ta kanayon kanumot ang mapisti ti mula daan na to. Amangan mga minuliwliwayan da, iso kasta. Kanayon ang mapiste. Pangalaan da nga ro din itatikanan da, no saan da nga agmula. Iso nga rod nga agbulbulod da iti pagpuunan da kabagis. No umutang daging ka, agaramid ka iti kasuratan kabagais. Ipapirmam ka da kwada. Uray kasinsin ta da jay, may melat ta no da pirmaan da. Tapno da ebidensya no bilang man at dati parikot. On kabagis, kasta ti aramidok. Awagak nga rod ti kasinsinta. Ibagak nga umay na alaan ti kwarta dito'y balay. Agsagana kan lakay. Ti kasinsin mo ka ni, di mawag bakat. Bun, adda ka no ti kwarta abulbuludon ta. Ay kat, mapan mo nga rudan alangan na. Mapantadwa, no maalat ti kwarta, agdiretsotan ijay sugalan. Sayang amin ti oras na agsubli akpay dito'y balay. Naskan amabawi ta tinaabak a kwarta ta. Ay, un gayam. Anya ti inrason mo, ti kasinsin mo. Naimbag ta, pinabuludan na ka. Imbagak akasapulan ta ti pagpuunan ta. Di namat sinaludsod no puunan ti negosyo, wano puunan iti sugal lakay. Dadapid ka Laura, may lima ba sa nakamotor bakit? Anyat ko nam lakay. Da Laura, kindabe, tinakamotor, alimabas, kunak. Apay, di mo nakita ya. Saan lakay? Sa di no mga tanti papananda kanyang agasawa. Kanayon damit ngagpamyanan. Adda siguro trabaho na ijay Nga ta, Pinasardeng mo kumangamin ata sinaludsod mo eda. kaya no nagpartak di pa nagpataray da iti motor. Kumusta mga tatin negosyo da kasinsain nga imutang ka data, kabagays? Dayta ti jakam mo kabagif. Apay di mo sinaludsod king kwanaya. Nyalaki din kabagif. Amumat abisya ka tao. Wen angam kinumustam ko malatta ida tapno updated tamay. Alabay tawagak to ti kasinsinta inton rabii. Apay di mo mabalin na tawagan itaya. Ay mga nubisi da. Kat tinamat lang sungbatan ti tawag ko. Inton rabi langan kabagif. Ipalagip mo lang ti Judith da, ti utang da, tapno di da malipatan. Kumusta kayo kabagays? Tinawagan mo ni kasinsinta. Tinamat sungbatan ti tawag ko kabagif. Mga nubisi da jay. Apay di mo in text. Ay nalpasan. Awan pa'y matriply na. Ay, amangan mo no. Nyakalaki din na ya kabagis. Negatibo ngamin ti adda dita panunot mo. Narigat nga tati agpautang ita panawin nga bagays. Makapatruma, makapa-stress. Kumusta kayon, Uncle Juanito? Nay, si Kamay to style. Ay, wano. Siyak na ito, Uncle. Dakil tinagbaliwa makanakan. Ad gimwapo ka. Iso adi ka na ila sinadagaws.
Anya laki din na yan, Uncle. Agpalakpak manan dagiti lapayag ko. Anak ang ngagiti imbagayo. Ay, okay lang. Tapod no, may tagimwapo ka. Naimagmanta na ilasin, nak. Ito lang man na nagkita na dito'y paradaan. Ay, napigsapay ti matak, Uncle. Uray adayo kayo, kat may lasin kayo. Sa dino nga minanti, nagkapuan nyo aya, Uncle. Ay, gimatangak lang iti bagas may kanyan time. Sige ngay. Ay, uray siya, Uncle. Nakitindak mo iti abastumi. Ay, wan gayam. Kumusta ti negosyo na kasinsin? Negosyo. Wan, Uncle. Imutang da iti kwarta kada kami kin kabagis ko. Talo abulan ng tinapalabas. Kati ko na, pagpuunan da ka no. Awan matiyam mo ka negosyo da. Kaya no tila mapapanandang agasawa. Di na matatao, di balay da. Anyo? Ada ka no ay tinegosyo ti anak kin manugang tabagat. Negosyo! Awang matyam mo klakay. Nay, hapay nga ro da kasi tinaibagan ni kaanakan no style itay nagsabat kami ije paradaan. Imutang da kano iti kwarta. Kati ko na da, pagpuunan da. Anya? Ay, jak amaw ti maipapan iti day taaba naglakay. Ay, mapan mo man ida bisitahin ba kahit? Amangan man no komporme matadararamidin da kita. Hananuan da ko mati kwarta nga inutang da. Kitawan mo't garden da. Anya laki din. Ayan, tilakay mo, Laura. Nakaturog pa lang nanang apay aya. Ay, anya laki din ti kastangan arami din yaw. Apay ka din nanang. Dayta, maturog samot yan arami din yaw. Nada kayo diti balayaw. Inton kuan, tila papapanan yaw. Awan ti plano yung magtrabaho aya. Anya lakit din ni nanang. Relax kay laang ka di. Kan, anya dyan negosyo nga ibagbaga ni kasinsin mo. Ha? Anya? Napan ni kasinsin iji balayo nanang? Ni tatang mo, tinangibagaan da. Naranaan na nga me ni tatang mo iji paradaan kat imbaga na ka no. Nga imutang kayo iti pagpuunan yaw. Ay, pudnaw. Ay, kwa. Wana nang. Ayan niya tinegosyo yaw. Awam mo ti makitak. Plano mi pailaang nanang. Anya? Plano yu pailaang ngam imutang kayaw. Di mo lang ibaga no na ilawan kayo anang higastos iti kwarta kat. Hello, kasinsin ustal. Kumusta ngay kasinsin? Kumusta matunti negosyo yun dita? Ay, kwa, kasinsin? Okay lang mat, kidi. Apay kasta ti tono ti boses mo. Kasta da pagdandanagom Sigakit di mat kasinsin, awam mat. Kaano nga rin na makabayad kayo iti utang yo? Judith yun ita alawas kasinsin. Ano sampay lang nga orayin kasinsin? Umawag ak tulat tano makumpleto min ti bayad mi. Kasinsin ustal? Ayan nga tinegosyo yo. Awan mo't makitak. Siya akong timay dito balay yo. Tadi yo matan malagip ti utang yo. Negosyo? Ti ko namili bimulod ka. Kat pagpuunan yo. Uwan kasinsin. Pagpuunan mi at talagang jakmut imbaga ang negosyo ti pakausarana. Anya? Kinapudno na, pinagpuunan mi iti sugal ti kwarta a binulod mi. Daksang gasatan na abak mo't nga rod kasinsin. Kanya? Kasano nga rod na makabayad kayo no kasta? Kung naklaki din no, negosyo tinangusaran nyo iti kwarta. Sugal mo't gayam. Ay,
Sugal mat gayam da Laura ti kwarta binulod da iti kasinsin na. Nasabat ko ni kaanakan ustal di tadalan itay. Kat iso ti imbaga na lakay. Anya. Iso matlagayam akanayon da ngagpamyana na. Ijay sugalan gayam ti papapananda. Anya lagi din day tataw. Sigurado, nga isumat lang ti may sa makagapo, no apay ngayon sardang dati ag garden. Ay, naulaw da iti sugal, lakay. Ay, anya lagi din na ya. Anya klase pa nagpampanunot at ka na kita nga kasawa. Saan gayam apang negosyo ti kwarta binulod da kadata kabagis. Anya, no saan na pang negosyo? Anya ngay nga raw, gamagais. Pinagpuunan da iti sugal. Ngam, naabak damat. Ay, anya laki din. Jagmat amo kasi ti plano da. Ti amok agad pag negosyo da. Basod ko matlaang. Saan ko sinalunsod no anya ti pangusaran da. Gaputa pagpuunan ko na ti kasinsinta. Kat negosyo mat adagos ti napanunot ko. Kit kasano ngay ang makabayad da, no naabad da magamit isugal, kabagais. Ay, dayta, tijak amo kabagis. Dapat kit di kasuratan, ngaminton sumalsaruno, di ta nagpautang kabagis. Ay, talaga gaya manarigat, yag talak itapanawan. Uri amamom, no kwarta ti saritaan, agbalin dapat akalaban, kanya laki din. Nasurok makatawan ng ti utang takada kasinsin ustal, lakay. Ay, wal nga ron, bakit? Agtetex mo't langan, ti sigol na supplier ang nakautangan ta. Ay, awanon. Di ta napupuutan ana ilumlumtan iti utang. Anya nga talo, agmulat tamanan, bakit? Isardang tal, ti panagsugsugal ta. Awan mo tan maimula. Awan mo't laang ti mamulaan. Tawan mo tan pagbayad ta iti abak. Padas ta, ti makisarita ka nagiti ang mabuta. Ang mga nuada masan kalata. Tapno, mabayadan ta kumamatan ti ato nga utang sa bakit. No kasta, aggardin kayo manay. Awan, iswa kasapulan mi ti kwarta. Tapno, alda ko pagrugyal mi. Tapno, makabayad kami ti utang mi kala kayo. Ay, pasensyakan, ngam insardeng main, tagpautang. Uray, 10,000 lang, lualda. Di yo pa'y nabayadan ti 15,000 nga utang yo, hindi napalabas sa tawin. Ita, umutang kayo manay. Anya laki din. Karkarun nyo mga ilumlum ti bagbagiyaw iti utang. Ay, masan kayo kumakala kami. Adda ti kwarta may, ngam adamot ti napatag pangusaran may. Pasensyakan, David ah. Talaga asaan kami, ngagpautang ita. Kumusta ngay lakay? Anya timbaga dagiti nakasaritam. Ay, awan matimayat, ngagpautang bakat. Da kasinsin ustal ngay. Ay, nakasarita, ti kasinsil mo. Agraman dagiti amuta babaklak. Egam, ay, awan ti uray may sakalakwada. Amayat ngagpautang bakit. Ay, anya lakit hindi kastoy ang mapaspasamak lakay. Kasadong pa yun ang makabayad ta iti utang tano kastoy laang. Ay, mapal ka man kaide, iti ayan dalanang kiltatang mo. Ang mga noan na maitilda si Milya. Kaya lumabalit ang mulaan tapay lang titalon. Tapno, santa, nga gabang. Awan ng tata. Awan ti mayat nga agpautang kada kami. Wen tag dinabaga na sugaduro kayo nga gasawa. Naulaw kayo nga min iti sugal. Iswa kitaan nyo dayta na pasamak.
Nailumlum kayo ka nga ron iti utang. Ang mga noad dati si Milyama itadyo day tatatang. Kano mabalin, mulaan mi kumapailaang titalon nyo. No kaano adi magkul ti utang yo sa kayo lagnakan. Kaya't mi ti makabayad iti utang mi tatang. Naulaw kaming agpayso iti sugal, kaya't min ti agbalbaliw tatang. Itad may ti daw-dawatin yaw. Ngam pangasi yo Isardeng yaw, di pa nagsugsugal yaw iti asawam. Nalawag? Uwan tatang, di mi kahit amanayunan pa iti utang mi. Di mi kahit ti maibalot tatang. Nasayat mo nga ron no kasta. Isardeng yaw day tasugal. Tawan ti nasayat aganaban nyo dita. Pakaisag makan, kan pakadadaalan lang iti biyag day tasugal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, Tomas, apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatom mo't adagita sakam, tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla aminan. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Tikonam kit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siyakom ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, nasakit! Apay, si kalaang aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngumreklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laaminan. Anya ti si Nanang? Dahi talamangan, ti pagalistan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laaminan. Nagsakit nga rod titenged kaw. Naktangan sa idirabi Dayta, agigidan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka mo dagiti tumong na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan latenged ko tinasakit Nanang? Pati da ito'y barokong ko. Ay una yan, nagaduma daytan ang nasakit kang ka. Mabisinak ayan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nanyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Taiso ko mati pagluto niyaw. Nay, anda ka maglagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni Nanang agluto. Sakton tagin naw. Awan ti kadwa ni Nanang agluto. Kat si Kangay, Nasakit nga rod titenged ken barokong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man ngamin ta puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni Nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti si Daan. Agtugaw ka kidain, damagang pailaang no anya ti sidaun. Nay, balatong summer day ta. Balataw nga da sardinas na. Nay, apay akas tatiin lutoy asidaan. Kano maiparit kanyak day ta. Kahit isumatiad. Ay, uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang arod titenged ken barokong kong.
Pag sidaendak pailaang mo iti balatong kan sardinas. Ay no diyo kayat timangan sanlaang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam, Ijay aginaw ka. apay ko katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw, tanasakit itenged kan barukong ko. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo, di ta panaginaw mo. Di naksongsong batan man, Emma. Unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na, nagmayat laki din ay ati istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay na, kunak tumot keng ka. Ang katuluyan jay bida lalaki, ken jay bida babae. Anay! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo na nga kaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga tan? Ay, inkakitaanan ah. Ay, uwin. Lakay! Umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga rod to'y tumangkaw. Nan kita akman. Inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. Apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon ah. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nag-visit tayo yung papain. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes! No. Wan, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo na nga. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita ang magbuybuyaak. Ay, wait lang, babes, Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. No. Pwe, bitter. Nay, nakasukat kamot Emma. Sa dino ti papanam. Adda date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. La. Nanay. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik. Apa mat si ka, Emma? Apay, dakas. Ne, kasla igagagaram mo. Dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Ne, kunak man no kunam anasakit ti ulom. Awanin
na ikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan data, asaan ati pain reliever ko ti agas na, no dikat LOVE as in love. Na, napanakidate ni Emma kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutten anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Mabuting samot nga gayatan. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no ngay mati sakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kat adda saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutan ti sakit to'y abaga. Oy, Emma! Emo! Pakilaban man dahi ito madamdama. Wen, Manong. Naragsak dahi ito kapsat ko Dupasaklaan ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, Manong. Ay kat aglinis ka pa'y kuma, diti unag ti balay. Aywan. Kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raud. Kayat mo, tasukatak ti kurtina, Manong. Aramidam dahi ta? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutang jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, Manong, aramidak day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, Manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kayat mo ka di jay medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito babae. Ay na, nasaya at magtaanda ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay matan ti sakit to'y abagak. Nay, Ay, kat no idi pa ilang ag-agalom dahi ta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang day to'y. Ay, isong agsaksakit dahi ta abagam, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumang na. Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. Ay, ipalagip mo manan. Nagsakit alagipon day ta apasamak nanang. Kita man day ta. Napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau. Gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan matadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipress mo ti kasasaad ko. Awan lang rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitem. Kitaem ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidem. Ay
Tomas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumot ti adda. Adda nga ron sakit ka. Napride ka nga minunay ket. Natangken ti ulom. Di mo kayat ti agbalbalew. Anya ang mapray da sa sawumait. Katun mo, dayta pa nagsigsigarilyawm. Namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngam di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga ron mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga ron ti rason. Iso nga agsakit dayta tumang mo. Saan ka nga reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka. Di mo kayat adenggan, tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan dayta tumeng mo. Ne, agay glasses kan? Isumit ti ko na ti Doktor Manong. Dayto ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda glasses ko. Ay, bagay mo matkiti Emma, kadoan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabahok. Ay, mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at mo, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kende. Kendi? Ag kendi ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raw. Awan mo tin sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kunday ta abisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumeng ka. Ay, kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa yung ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti kendi. Nay, si kamot ti aglut-luto, Emma. Ni manong mo ngay. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kun, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.